Кайрата кері қуырға. Тамашашыларыбыз, әлді ихлас көңілден сәлемлейді. Хайырлы кез, хурматли достар, қадірлі қонақтар. Добрый вечер, наши дорогие зрители, уважаемые гости. Мы от всей души рады приветствовать вас именно здесь, именно тут, в нашем Башкирском государственном академическом театре драмы имени Мажиды Гафури. Римма, я вот только одну вещь не понимаю. Зачем столько пафоса? Ведь нормальным человеческим языком это можно сказать. А? Это театр, детка. Да, был ведь театр, а мама театр. Театр это живое искусство, да. Да, яратқан тамашашылары бұдыманан бір энергетикаларға бұлырға кешімна балконда, ең ғұңғыратта отырған тамашашылар мені тойырға дейжана, мені хилалар, мені көралар. Әйткендей бүгінгі бітпетін тамаша ол бит театр, ол бит кино һәм театрға бағыштанады. Ой, не могу. Бana әйтелі, мәселен, шул хәлді ахаха тіп күләһің, теге ғұңғыратта отырған тамашасыға еткірірісі, чтобы донести до последнего ряда, правильно? Я так понимаю. Әлбетте. Ну, давай, покажи мне какую-нибудь оценку в театре, которую ты делаешь. Мәселен, Зулейха Куттары Наса. Браво! Браво! Браво, браво! Мына кинолар, күніңдің айтайын, бүгінгі кез киноға бағышланған деп. А кинолар несіп герой Куттары Наса екен, ә? Ол ұшайғыда қана отыра, егер күті режиссердің мотор деген өздерін, ол уақытта оның башында міңәр-міңәрлеген ойдар өті. Менің бәлекей генә балам үйде ятып қалды, емегін ауша екен деп. Онан камера, мотор көздерінде аз. Болды. Бұл бит театр, бұнда моторға, махаббатыра кетіп ойнарға керек, Руслан. Ты не доигрываешь, дорогой мой. Браво, Рима! Браво! Я понял. Чтобы быть счастливым, нужно во всем слушаться бабушку. Она никогда не ошибается. Эй, Урал! Тойға текілім ярамай! Тойға текілім ярамай. Дурак! Гүлназ! Күтіп тұр! Шамил? Сөрә? Қойда юғалдың хен? Қойдан ғана әзләмәнім мен хені. Мен бетіне ғұмырым бұйы күттім. Кияуға сықтым. Біз бет бір-бірімізді яратайнек. Ғафу ет, Шамил. Хеңе сығалманым шул. Атайым менен әсейім хойлаған егет бар ені. Улардың тілектеріне қаршы бара алманым. Зөһрә. Кил әлі бұнда. Qorranın işleyin deyin. Ellemetine yeterlendin mi? Kort işe. Сақ міне кияуға. Kiyovga? Неме күләң? Бұл қадір мүмкіндір бейт. Яңғызлықтан қаңғырғансы, қортайған күнімізде бірге бұлайық. Kiyov imiş. Ayat tügülmeyine şunday hüderilerge kortlas. Ya yara yetti. Mine yoklarga kerek. Zöhre. Bitti Şamil.
Bana күпме тырша һине коткарырга килгән. Оят түгелме һиңә, Ха? Ура! Һиңа безнең гөнаһ сеңлебез. Самаймы ни? Бер түгел, ике харык куйды. Балакайым һиңме? Һин кипәр, ул авыл тарала бит. Я хочу сам решить, понимаете? Ай, тута! Тута дим! Кайым тукта. Рушында күргән Малай! Остановись-ка. По-моему, это Фарид. Ağzına siyeyim. Kurmalarında kurada minne sabak malay. Bal minge. Yola her kendinde kaytıp iner öyle bulur. Yola yaktı yurtlarımız şatlık bakıp menen bulur. Yaşa haksız ömür boyu bir getirdik olur. Bizden yürek tuğanlarga hüyümünden yerler olur. Minin gaylem nıklı uyam, uyaş esen nurun uyam. Minin gayle uyudumda in bakıtla gidin duyum. Dünya buhan tuktun erek, bunun üzüm gayle gerek. Gaylele her bir kişi berberine nıklı terek. Buldum yolla her kendinde kaytıp iner öyle bulur. Yola yaktı yurtlarımız şatlık bakıp menen bulur. Dünya bulan tuktun erek, bunun üstün gayle gerek. Gaylelege her bir kişi birbirine naklı terek. Minin gaylem nıklı uyam, uyaş esen nurun uyam. Minin gaylem uyudumda in bakıtla gidin duyum. Gelin hamam bulmaya, anlayı sev olsan. Onu bilmem Allah'ım gel, bir gayle olsan. Gelin hamam bulmaya, anlayı sev olsan. Onu bilmem Allah'ım gel, bir gayle olsan. Руслан. Оныһын да аңлап торам. Ну, безнең дә артистлар булып бит спектакльләрдә, театрларда эшләп йөрмәй, алар да бит фильмнарда төшеп өлгерә.
И поэтому неудивительно, что партнером сегодняшнего проекта «Театральная ночь 2018» стала наша родная киностудия «Башкортостан». Давайте поближе познакомимся с ними. Так, Юнир Аминев. Он окончил Уфимский государственный институт искусств. Кстати, театральный факультет, я тебя помню. А сейчас он работает директором киностудии «Башкортостан». Второй наш гость Роман Пожидаев, режиссер киностудии «Башкортостан». Роман Пожидаев очень многогранная личность. Работал в качестве режиссера монтажа, звукорежиссера, кинорежиссера. Великий режиссер. Режиссер всех режиссеров киностудии «Башкортостан» Роман Пожидаев. И, кстати, друзья, сегодня с нами Велюра Исандавлетова. Тоже кинорежиссер, выпускница ВГИКа имени Герасимова. Она одна из главных организаторов Международного фестиваля национального и этнического кино «Акбузат». Ну и, конечно же, мастер своего дела Булат Юсупов. Режиссер, директор киношколы кинокомпании «Живая лента», заслуженный лауреат государственной премии Бабича. В данный момент работает над фильмом кинокартины «Первая республика». Аплодисменты нашим уважаемым гостям. И слово вам, дорогие друзья. Ну? Говорите. Хайырлы киз, бик зур рахмат әйтем килә Башкорт дәүләт академия театрына безне хурлап ошо театраль төненә сакырганы өчен итәкчеләренә рәхмәт, коллегаларга рәхмәт. Менә безгә быел Абдразаков Амир агай Габдулбан улының исемен бирергә бирделәр Башкортстан киностудиясына. Ул үзенең сәнгать юлын ошо Башкорт академия театрында башлап китә. Актер булып, шам телевидениеда режиссер булып, шуннан 1990 елда ул Башкортстан киностудиясына насып җибәрә. Аллага шөкер, яшәһен театр, яшәһен кино, бергә яшәйек, тату булайык. Рәхмәт, без буш кул менән килмәдек, безнең монда 40 метрлы фильмда күрһәтеләсәк. Рәхмәт безгә, театрга, рәхмәт коллегаларга. Үзегезгә улы рәхмәт. Хөрмәтле кино һәм театр һөнәрләр тамашачылар, бик кызык икән монда. Шундай зур артистлар яулап алган сәхнәләр чыгу, менә яйлап кына куркып аркышылабыз да касабыз. Ну, әйтәһем килә инде менә безнең Юнир Минибаев әйтмешләй, кино сәнгате, театр артистлары булмай. Безнең бөтен нәфис фильмнарда, безнең төп рольләрдә, ошо үзебезнең төп театрның артистлары һәр вакытта катнаша, һәр вакытта матур уйнайдар. Без уларны теләп, һәр вакытта сакырабыз. Һәм тагын әйтәһем килә инде менә мин эшләйм документаль кино өлкәһендә бик күп еллар. Быел бит инде киләһе ел бездә республикала төп иң зур вакыйгалар үтәсәк, республикабызның 100 еллыгы, Мостай Кәримнең 100 еллыгы һәм ошо театрның 100 яше дип әйтәм инде. Әлбиттә, Башкортстан киностудияһы ошо 100 еллык тарихлы театр турында кино эшләмәһә, һәр тамашачылар бик безгә икенче төрле карар иде. Бүгенге көндә ошо проект өстендә безнең мәдәният министрлыгыннан берлектә менә ошо яwaplы эшкә тотындык. Бик күп тарихи вакыйгалар үткә сыгыса. Хөрмәтле достар, хөрмәтле коллегалар, тагы безнең сәхнәдә рәхим итегез операторларыбыз. Кадерле достар, матур итеп елмаябыз, булысынлап та тарих киммән. Кинога төшү, булысынлап та гомерлеккә Havasat minutlar. Alkışlarınızı yerlerine Yılmayırga unutmadı. Rahmet kадерле dostlar. Spektakl yok mu? Тагынла бер дубль, тагы. Олег. Дубль 2. По свету, неси по свету. Хорошо. По зрителю активный рак. Ага, все было. По зрителю активнее рак, ты бы Олег. Активный рак. Да, спасибо, достар.
вакытында Голосоватта кинога әлбәттә. Кемде уйнай икән Руслан? Берәй артист иде. Олег, ай Алла, нишләп менә ошо егет турында мин булмам? Бына бит кинола нисек кадалаталар. Бына бит. Өсенче дубль, кадерле дуслар. Ye yıllап күрһәтмәне, ныграк алкышлар ине. Ye бөек күрһәтмәне, улай булмай бит инде. Юкылада калдылар алды. Бу бит театр, иптәшләр. Алло. Вакыт сикле? Хәзер килеп җитәм, хәзер. Көтегез инде. Кагызларымды ана табайын да. Кайда икән? Нәмә диләһең унда? Кагыдар шкафта папкасында. Итләһем улым. Шул көндә һине балгырты саккайны. Һин үкреп еларга тотындым. Авыртунадан түгел. Каным балга әйләнә дип үкреп еланым. Һиңа бишек ерен йырланым. Атайың кубыда уйнап маташты. Йырланым. Әйттем бит инде шунда дип. Кайры менән тыңлайһыңдыр инде. Кабаланайык, улым. Кабаланайык, улым. Кабаланайык. Ой, şimdiden kırağay malaya kaytkan. Абыйнай. Balam, Allah'a şükür kaytıp gittin. Yine tobalmayдар yine. Мин кабаланам, гафу ит. Югер balam, югер. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Мен қайттым осы. Шунан нисек? Қызғанысқа қаршы анализдарға тура келмей. Нисек тура келмей? Мен аңламайым. Біз аңлап бітмейбіз. Керек болғала бұндай хәлдер болғалай ол. Донор іздеуін давам етейік. Ошо арала табылыр деп ышанайық. Жоқ екен. Талантлы, яшь, популяр дип әйтергә була. Йондыдыбыз Артур Кабиров та катнашты. Артур гомумән безнең театрыбызда матур образлар сәхнәләштерә, киноларда катнаша һәм был Кырагай фильмының саундтрагын үзе язган. Бүлдәре Азамат Юлдашбаев, көе Артур Кабиров. Каршы алыйк.
Ey arkamdan, ey başımdan tövbehine qaytar iken Tövbehe sayqalып kitken uldarda Yaxşı olmanma min Yaxşı olmanma min Yavaş şulay min tırıştım Gelip sıkkandırma yokma Bidaybe siden aşağıda Siden sığıp samalardan Aşktan saklap araşımdı Araşımdı duyup kurdum her halde Ulaşmanın hayır oldu Alıqılanım Bıждыларға тиеш қарғышты Алдаşmanım тиhem Алдаşmanım тиhem Bir-iki kat Yağmışımdı Yağmışımdı aldap mataştım Buldu indi buldu Günahmenen savaplarında Futbol klubu Futbol klubu Kırvık yerinin Kışı yarım Yılmanım nımhıdıra Nımhıvıra Bu halavut kıyımdığına kıylenim Көңіл юрмәлген еміне Қайттым бұна Хинен қаршыңа Рәнихімді әсәй әрләхімді Үй арқамдан Хыйпа башымдан Ya Xudayım. Ağzımdan yel alğın. Ağzımdan yel alğın. Bağlarımda geri qaytarırğa yardam edi. Menlarda özüm terbiyelesem. Ya Xudayım. Ağzımdan yel alğın. Ağzımdan yel alğın. Ya Xudayım. Qayda? Yuqorida, qayda?
нык итеп тот. Руслан! Руслан! Бында барала әйбәте, бында барала әйбәте, Хайырың ауырта. Ну а сейчас, дорогие друзья, уникальный момент. Танец, который не вошел к фильму «Эсе», но зато нашел себя и свое место в нашем спектакле «Юсуф һәм Зөлейха». Ваши аплодисменты. Да-да-да, дорогие зрители, ваши аплодисменты вас не слышно. Это уникальный момент. Айнур Аскаров кусает ногти. Обворожительная Юлия Галиутдинова!
Mening o'rnimda bo'shata g'idmi yo'qmi? Yırlay bilahib? Bik heybet yırlayım. Kadir. Rahmet Neylüçki. Muzikal gramotagıl var mı? Var. Min muzika mektebini tamamlandım. Молодец. Bey bilahib mi? Beyeyim. 7 yıl boyu beyu tüngəregine yürünüm. Kadir. Bravo. Rahmet. Tak. Hezge yer birirler. Hareket kuyurlar. Hareket yavay bol halında olmağana halıngan suşu. Demek min hede işleyip gelip sığa. Ye. Min ile misin yavga baram yeğenim? Sen havalanıp kaçyanım. Biz eli yaş. Hem bizge yaşarga kerek. Bizden bik köp balalarыбыз tıvasak. Hine arı başlığı itip haylayasaktar yenim. Yaman hine. Ura buten. Hau bul yeğenim. Kadir indi hungaha. Uygumarımda birgedir. Halkım benim. Sizin aranızda ilim, yerim tep yangan. Halkım üçün uygumarım birday. Gider var mı aranızda? Var. İyi var. Meni ko'zga qarab turib aytay. Bizning adımızda Junior Qulanbayev. Oh
Хакимов! Ковам ет мине! Хамид! Олатай! Олатай! Хамид. Хамид. Нимә? Нисек уйлайһың? Сәскәләрҙең дә йәне бар микән? Барыһының да йәне бар. Һәм сәскәләрҙең йәне сәскә йәннәтенә эләгәсәкме? Uğrayan yıldı min uğrayım ellerine tügen gözün uğrım hin hulagan yandı min hulayım Qayda qaydağına üzdüm Qaydağına üzdüm gözün uğram Qayda qaydağına üzdüm Qaydağına üzdüm gözün uğram Gelgen dalga min heyelem Berlerge kuyam gözün uğram Hin hürgen
Наша воздушная, очаровательная Зиля Халилова, Сидикова и Урал Аминев. Урал алыста китмә беҙҙең янда. Беҙҙең Урал Аминев бар яҡлап та өлгөр. Бынан бында бейеп кенә йөрөмәй, ул Самурау балалар театр студияның эшен дә алып бара. Быйылғы йылда Самурау үҙенең 7-нче миҙгелен асасаҡ. Унда шөғөлләнгән балалар беҙҙең спектакльдәрҙә, ижад кисәләребеҙҙә ҡайнар ҡатнаша. Әлбиттә, Руслан ул өлгөр, сөнки ул театр актеры, ул йырлай, бейейді, һәм балалар да уҡыта белә. Дорогие друзья, кстати, в нашу театральную студию «Самрау» приглашаются дети от 7 до... Сколько лет? 17. До 17 лет. Приглашаем вас, дорогие друзья, тех, кто мечтает попробовать себя на сцене, кто хочет быть раскованным, общительным. Всех приглашаем. Слушай, короче. Самрау театр студияға. Шу, короче. Урал Аминевтің балаларын қарай білмі? Ага.
Дамы и господа, прошу любить и жаловать композитор и аранжировщик Руслан Уральский. Здравствуйте, господа. Я прочитал пьесу и согласен, что она требует некого музыкального осмысления и вмешательства. Вот тексты предполагаемых песен. Спасибо, милая. А вас как зовут? Лена. Лена Егорова. Руслан Маратович. Я знакомый, спасибо. Пожалуйста. Во-первых, я должен определить музыкальные возможности всех участников спектакля. Что такое музыка? Одни считают, что это набор звуков. Пифагор говорил, это математика. Я же считаю, музыка — это космос. Космос, который проникает в наши души через уши. Руслан Маратович, вы же хотели проверить нас. Даже тотальной возможности. Ну да. Да, конечно. Присядьте, пожалуйста. Итак, приступим. Давайте возьмем все вместе вот эту ноту. До. Все вместе, давайте. Отлично. Теперь возьмем следующую ноту. Ми. Все вместе, пожалуйста. Хорошо. Yandırmak yüreğinde min ulem Korkmak iretine bitir gel Molla koşup kara koşup yanmak yürek bandılır Umer onırlar gider üstünde bulma atışım Gil bıldırın gil aldırın Ağlarından valla valla bir olsakla kuvveyin Ya şu yürekteyim bilir
Жоқ, енді күтіп тұрғыз. Бик шәт, бик матур ойнайығын, жырлайығын. Бұна театрда бүті әлі аңлашыла. Кит. Әйе. Ола бірім әлі аңлашыла. Ләкин бүгінгі кисәбі тұғы театр түгілігін кино һәм театрға біз бағышлап кисәні өткәрәбіз. Шулай итеп, мен бір ойын тәқдим итәм. Һәм сәхнәлә қалып тұрымын. Әбін қадіріңді башқұрт тілін білген бір парды сәхнәбін түріне сақырабын. Башқұрт тілін білген бір яш қыз керек. Һәм яш егет, Руслан. Еңе яш. Улы бұ, тамашқысылары да бара. Әмі башқұрт тілін белірге дейіш. Башқұрт тілін кім өдін хынап қарағы келі? Ой, таптым. Әйдәгі сәхнә бір турнары қиметігі. Алқыштар, қадірлі достар, біздің тамашасылар арасында бір артистка табылды. Һәм башқұрт тілін біләһегіз ме? Білә. Қайда біздің егітібіз, біздің олпат, бір ир уламаны қайда ол? Біле. Абына екі егет отырама тұр етіп, галстукта мене олар ұқшай. Жоқ, бұна әлігіна матур ғына бір фраза еттелі. Келелі ағай. Уялмаға, біз сәхнәге сыққанығын yok керенді бір қасанда. Я пойду в ваши души, через ваши души. Ну, войдите. Кинола бүті әлі бұлдыра ал бұна, хин сәхнәлі. Әдір рус тілінде әлі бірген. Башқұрт тілін аңламаған кіші керек. Башқұрт тілін аңламай. Кім мұнда башқұрт тілін аңламайса, ұшында отырғалы байлан берді. Хин әбір. Қайда ол? Точно аңламай. Кел. Біздің флейтистка руссағына ойнай флейтіла. Башқұртса флейтіла ойнай білмей. Марина? Қазір мен ойында аңлатам. Бұл әрге. Біздің артисттарыбыз сәхнә артынан жүгіріп сығалар. Бұна ошы орында олар бірей спектакльдан ситуацияны ойнайдар, ләкин ауыздары асылалы дауышы сықмай, немое кино. Хір қыз тарафынан қызды озвучивать етәнігін, хір егітті. Ләкин сурды перевод тұру, руссаға тәржімә етәнігін. Не понимает Виталева. Вы говорите на русском. То есть переводите на русском и мужчину, и женщину. Біздің артисттарыбыз бір гіне фраза әйтәлер, мен стоп дегіз. После каждого предложения маленькую паузу, чтобы наши дорогие гости успели озвучить. Да. Ну что, башланып. Марина, держись. Стоп. Ліндерек башығыпқа келі. Яңынан. Алғы апай, әйдәрін. Дәгі. Қайдалыр йөрейім, әхет бұнда елған қырғы дейкен. Стоп. Марина. Как поняла, так перевожу. Какая же я сегодня красивая после салона красоты. Молодец. Еще бы парень какой красивый пришел. Так, тихо. Шамсия, келін. Асып та бөйтәлі. Әлі картошканы жариты башайық ма? Стоп. Марина. А вот и я, парень, услышал твои мечты и прискакал к тебе на белом коне. Молодец. Так, ага. Ягод. Картоп жарып кетірге әлі алмаған бұл Виталий бәрәңгені. Ага, стоп. Что ж я с твоим белым конем-то делать буду? Напоить его, накормить, что ли? Браво. Артабан. Яз күнігіне баймақта картоф әлшейді бәрәңге сәттіктейді. Стоп. А вот тебе душица только что с поля сорванная. Чай заваришь. Артабан. Ягод.
Kine bara. Yarayıp kertip kaygıya gittiğinde elle kiyavga sığahan mı mine? Нет, часть души тебя. У меня голова не крутится. Ты лучше меня в ресторан позови на суши. Ягет, артабан. Ярама тиришкелигине сейгине эсер беринде, ойырма дейдер. Ну пойдем, так и быть, раскрути. Eyde. Bravo! Молодец, Марина! Ильсур Баринов! Сәхнәбез уртаһына килегез, әйдәгез. Үзегезнең яулап аткан алкыштарыгызды алыгыз. Сын артистка. Брахимге пригласительный билет. Колоса спектакльна. Рахмет итегез. Рахмет. Урал Мирасович. Sağ olun Özge. Marina. Bernameler Muhammad'a bozdular. Akademide biz ekranda karaslarımızı tüveyek. О, күрсе, хаумы? Эй, хаумы күрше. Кәлдәрегез несе? Аллаға шүкір. Арып. Қаралы, тағыла қатқан икмәкті келтіргенлер бит, ә? Ол нешлеп шулай итәләр икән ул? Бүттә қала бойынса яңы бішкәнді тараталар. Ә безгә булһа қаты құтыны келтірәләр. Ә мин уларды қойнар кастрюль бұсы үстінде тұтып алам. Йомшарып, тәмләнеп, қабарып китәләр, яңы бішкән күк булалар. Yeğenim Арыслан шуларды ярата. Ә мин yeğenimді ашата алмай йонсоям. Келін менән улым толтырып шақы-шұқы конфет алып қайталар да. Малай конфеттен башқа бүтән бір дәмәлі ашамай. Тоқмасында бәрәңгәһендә, әйткәндәй, азатқа бол итәм икән. Балалар белешеп сығалы дигәндәр ине. Yeğenimдің сколиоз ахыры. Озат командировкала бит әле ул. Қайтқас әйтермен. Ярай, рәхмәт. Ярай, һау булып торгыл. Һау бул. Беразнанан Арысланның туган көне. Туган көне. Әйдә итәйек бергәләп. Улайга һин иртәгә кисен безгә кил. Бергәләшеп әйтербез. Бергәләшеп. Мин эштән тура киләм. Һәм әйтербез. Бына тағы килдем яныңа, улым, Азатым. Һин туган сактала ошылай кардар явайны. Һин кискәй генә, бөтөнләй иламаның, мыжыманың. Барыһы ла һоҡлана ине һинең тыныслығыңа. Ә тормошта илап та, ҡысҡырып та, ярһыуыңды сығарып та алырға кәрәк булған шул. Ә һин барыһын да йөрәгеңә йыйдың. Шуға ла түҙмәне инде ул. Ярай, мин ҡайтайым инде, балам. Һинең үлемеңде Әминә йәшергән була, балаҡайым. Әсә йөрәге һиҙмәйме инде?
Яшь кызлардан да адашкан женщина без возраста Нурия Ирсаева. Әйтеге хөрмәтле мөхәссисләр, мин монда юклыгына сыкмадым. Безнең музейда викторина үтте. Һәм дә инде шуның еңүчеләре Газиз Котошев, Алина Ахметшина һәм Анна Карунас һәм өсөн киләһе бәйгене тәкъдим итәләр.
Сынап та бuna киноны дөрес әйтәһем, чөнки бuna бұл кино янма булмаһа, Рәмзия апай нинди булганын без белмәс идек. Дөрес. Тарихи мәл, безнең кадерле достар, театр Я Хода нинди бүләк булды булар. Театр төне дәвам итә. Безнең театр сезоны ла яңа башлана, яңадан дәвам итә. Бездә бик күп премьерлар көтә, бездә дә улар көтә. Менә гастрольләребез буласак, Мәскәү, Петербург, Ярославль, Китай. Шулай ук безнең артистларыбыз киноларга төшеп өлгерә. Әйдәгедәле бuna караштырыбызды экранга төбәк карайык. Бuna инде үз таган режиссеры Айнур Аскаров. Бұл хәтта кинозвезда икән дә улар. Бөтә киноларга төшә. Бuna улар киногруппа, бuna бұл кино өчен эшләгән, бөтә эшмәкәрләр, эшчеләр, бердән фотога төшкәннәр Айнур Аскаров. Бұл инде уның yeğenләре инде. Бұл Истаган Айнур Аскаров бұл малай нейді ойнай. Кем әлі өңтіге? Кейін қайдан біләһін дегенді кейін сақырмайдар киноға Шулай. Бuna біздің Әхәт ағайыбыз, бuna инде режиссер Айнур Аскаров. Демәк, бұл фильмда біздің театрдан Әхәт ағай ғана төшәді. Жоқ, Әхәт ағай ғана түгел, онда біздің байтақ қына артистларыбыз қатнаш. Улар киноға төшә, Әхәт ағай киноға ла төшеп өлгерә, ише фотоға ла төшеп өлгерә, әйме? Әйе. Уйнап та өлгерә бит ул. Бuna инде Беренче Республика режиссеры Булат Юсупов. Руслан. Әйе, һәм Артур Кунакбаев. Һин кемдә уйнайһың монда? Вәлиулла Муртазин Имановский. Бұл Гүлназ Хайсарова нинде һиңә катын эләккән. Как тебе повезло, Руслан. Әйткәндәй, Артур да Мәкәрим Мәһдиев төнеп улар инде. Башкорт академия драма театрының нигез һавасылары. Грозный, Иван Крот. Ярай, бұл киноны мен кабул итәм, чөнки ул театр турында безнең ардаклы шәхестәребез турында нәмә һөйләп торам ул, я Ходай. Гамлет, быть или не быть? Әйе, бұл Артур Кабиров. Ул кемдә уйнай инде? Понятно. Кемдә иде? Габитов туйный, әйе. Бuna инде Бұл һин мәллә? Мин безнең өйдең яме киноһы быел, шулай ук быел яй төште бұл проект. Оның режиссеры Александр Галибин Мәскәүдән килә. Мин уйлыйм, Голливудтагы Вьетнам фильмдары була бит әле. Бик нык охшаган шул кинога. Ну так, бұл минем бәләкәй генә заявка шул яктан. Аңлашылды. Бында һин Сыңгыт ханга Да? Әйе, бunda инде Гүлназ Хайсарова, Илгиза Гилманова, Ирада Фазлаева. Бәләкәс балалар үзгәрүенә карамастан, бына был матур кызлар, талантлы актрисалар театрда ла, кинола ла өлгерәләр. Әйе. Матур кызыкка. Шулай Рәмиз Сәгидов. Онда Фәнис Рахмәтов та төшкән һәм Әйе, һәм дә уның улы Юсуф та. Безнең актерларның балалары ла төшеп өлгерә кинога. Бына бит улар безнең матур кастар. Бына инде Салават эҙҙәре буйлап киноһы режиссеры Таңсулпан Буrakаева.
Әйткәндәй, был киноны Башкортстанда түгел, Эстониягә барып төшергәндә. Салаваттың һуңгы көндәре үткән Эстониялы. Һәм кемде Салават Юлаевты кем уйнай дигән? Юк, Илдар Гомаров түгел. Мурат Рафиков, Салават Юлаев, Илдар Гомаров инде Юлай Адналинды уйнайлар. Без ысынлап әйткәндә, бuna мин горурланам. Безнең артистлар бuna шундый матур фильмда катнашкандар. Ана Тансубан Буракаева интернетта язган иде. Милли башкорт киемен киеп фильмды төшергән. Бuna рухи яктан ул миңа көз бирә фильмды. Нисек төшерергә фәһемле уйдар башка килә дип. Бәлки шулай булыр, карап Бу фильмны без түгәмһезләнеп көтәбез. Шулайдыр Салават Юлаев 1775 Салават әндәре буйлап. Дорогами Салавата. Сәхнәлә Юлай Адналинды уйнаган Илдар Гомаров. Yerden kendi kulpten kiltirip bir de bitmağay. Nabu, bir tılsımlı yoluklar, buna ısılıp ayrı patın kızın iğne kiltirip kapay, şul patın kız minye ölüp başın bulasar. Ey gidelim, Aytapında Fatima benim yaş saklı Fatima'm var mı? Fatima isimli kim var? Bir kim yok. Benim Fatima'mla durup kaldı. Fatima, Fatima şişka, davay pal bine. Tamam Fatima. Tamam Fatima direk bu vaktinde. Dağla, kızlar kuzeyime, Karavar, Ömer'in ötteyinde, Karalım, Kaşeyden, kudretli gireydim, bu ötlemedi. Demeyiz. Demeyiz.
Muhabbet kine eden bulan şulay iyiler tala dibe tala akılman yaltıralan. Muhabbet. Hadi hadi bulay gel bugün oldu. Muhabbat! Hey, bu muhabbetin yanında gerek. Bu bir hünerge mümkün. Dağla, 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 dağla. Hörmәтле тамашачылар, безнең шундай бер мәсьәлә килеп чыкты. Әйткәндәй, сәгать 10 тула 5 минуттан һәм дә инде кемдең эҙләнем бәгърем һине спектакльнең билеттары бар. Һез инде театрның бәләкәй залына спектакльдә карарга үтә аласыз. Хул якыларда унда безнең Зәңгәр тумандар артында чипка Эльвира Юнасова үткәрә. Ул һеҙҙе көтә бер төркөм артисттар менән кулуарда. Ә кем дә инде бында Фидан Гафаров дип килгән ултырагыз инде әле, ултырагыз. Безнең кис дәвам итә һәм экрандарға күн һалай. Мы
Посоветовались с моей дорогой Гурбису и пришли к единому решению, что командовать войсками найманов будет Кучулук-хан, мой сын. Я еще раз приветствую и благодарю предводителей, ханов всех родов и племен, собравшихся под знаменами могущественных непобедимых найманов. Темучин объединил вокруг себя свору отщепенцев и возомнил, что он главнее всех. Каков наголец. Этот выскочка Чингисханом назвался. Кто это? Это Чингисхан прислал Хасара, собственного брата, на переговоры. У Чингисхана нет желания с вами воевать, потому я перед вами и стою. Я посланник мира от великого Чингисхана. Понятно. Он просто боится нас. Только умалишенный станет воевать с нами. Мы непобедимы. А твой брат молодец, что боится нас. Нет, ты неверно меня понял, Таян-хан. У Чингисхана нет желания проливать вашей найманской крови. Он предлагает вам добровольно встать под его знамена. Проучите его за дерзость. Чингисхан вас покарает. Одай его. Хан әмірі бойынша фильмін қараңыз, ол фильмдің режиссері Андрей Борисов. Күлмә. Мен хәзер хөрмәтле аудашта белән мин куркам. Юлдар үтү менән ул бераз шәфкатьлерәк булды. Абына мин әйтер инем, Андрей Борисов, ты говоришь, что Андрей Борисов снял кино, но он в культурном пространстве страны известен как театральный режиссер. Он поставил очень много спектаклей, и каждый его спектакль – это событие в театральном мире. И, дорогие наши любимые зрители, Андрей Борисов приехал к нам и поставит спектакль по легендарному эпосу «Урал-Батыр», который приурочен к столетию нашей республики и вековому юбилею нашего любимого театра. Шулай әлеге вакытта режиссер Айрат Абушахманов Урал Галиевтің неоконченный повесть әсәренен репетициялар башланы. Һәм кадерле дуслар, безнең репертуарда янәле Сыңгын хан турында спектакль урын аласак. Спектакль «Белое облако Чингисхана» по повести Чингиза Айтматова начал репетировать Мусалим Кульбаев. Абына инде Руслан кайда сыгып китте дигән, безнең традицион аукцион, кадерле дуслар. Аукцион тәкъдим итәбез. Фанфары. Был аукцион, был пригласительный билет. Мы разыгрываем на 4 октября 2018 года на открытие театрального сезона и приглашаем на спектакль, на который очень трудно достать билеты. Зулейха открывает глаза.
Наши билеты в партер на этот спектакль от 1000 рублей. Так что этот билет Мы начинаем тоже аукцион от 1000 рублей. Но этот пригласительный билет, кто получит этот пригласительный билет, будет сидеть не в партере. Нет. Он будет сидеть на священном месте. Президентская ложа. Президентская ложа. Кстати, все говорят, что Зулейху, спектакль Зулейха «Открывать глаза» надо смотреть именно с этого места. С этой точки, да. С Потому что этого все ракурса. видно. Все видно. Бөтенема күренә, кадерле достар. Нисек Азат Валитов онда һауда батып үләлмәй, ыдалай. Нисек итеп Зөләйха өҫкә күтәрелә. Нисек итеп Йосуф Кәмәлә осоп китә. Мең-һум, кадерле достар, бу бик популяр роман. Мең-һум йәлме инде. Йәлме инде. Башканы 1000-дән. Мең-һум. Ана. No. Әле бөтәгендә караныгызмы әле был спектакльдә? Караныгызмы? Караныгызмы? Каранык, Руслан. Ана куллары күтәрелә. Мең-һум. Бер. 5000? Бармы? Кайда карайым әле? Был бит минең. Кайда? Тешләп кара. Юк инде. 5000-дә тотта утырып торышында. Мең-һум, 1000 бер. Зөләйха күрдәрмәсә, безнең популяр, талантлы режиссерыбыз Айрат Әхтәм улы Әбушахманов булган. Уның һәрбер спектакле ул бит 7 каршы безнең театр сәнгатенә. Ул карый. Бына. 1100. Ягыд. Бұл спектакльға 2 ай алдынан билеттар һатып алырга кирәк. Бына яңа елга тиклем билеттар юк, кадерле достар. Тапмая сахыр. Әйткәндәй, без бына 14-нә, 15-дә уйнап, унда билет юк. Без Ярославльга фестивальгә барабыз. Онда билеттар юк. Мен дә 100 һумга алмасыгыз инде, 5000-гә генә калды инде унда. 1100 бер. Юк, унда бит Азат Валитов уйнай, нәмәгә дә карап утырабыз. Унда бит Шулманова уйнай. Үзе. Да. Онда Азат Валитовтың нисек һауга батканы, Руслан Хайсаров нинди роль уйнай? Утыр 8-нче халда, күрдегезме нисек уйнай инде? Оның погондарын кепканда, оның күлдәреннән яшьтәр атылып сыга. Мен уны үзем уйнаганда Зөләйханы үзем елайм. Ана бер егет торды. Касы бар әле. Утыр. 1100 бер. 1100. 2. По карте можно, карту можно нам. Пин-код менен только. Сколько? 1150. 1150 раз. 1200 раз. Она это 1200, я? А онда Кайда барма һин 1250. Күрдемедем мен 5000. 1200, 1300 deydi. 1300. 1300 бер. 1350. Барма һин 1400. Ой Allah. 1400. Әйе, бұл яшь егет бик театрды ярата, ул һәрбер спектакльдә йөри. 1401. Унда үтәше хөрмәтле Гасәли. Һин булай да һин 1400-дә Аллаһым. 5000-гә алмай тор, ултырып кына тор, пока что. Ул театрды яраткас математика дәресләрен калдыра. 1400. Һин 1400 бер. Унда Тәнзилә Хисамова, Сара Буранбаевларның Убырына каршы хөрмәтләре. 1450. Бармы һинең 1500? Кайда? 1500 бер. Әдерләнеп килгән. Һин карадыңмы ул спектакльдә? Ну, тагын карау килә, теге үтә. Унда булган юк.
1501. Ал. 1600. Endi bu 2 kişilik bilet, 2 kişilik. 2 kişilik? Ay, 2 kişilik, 2 kişiге. Kim bana dostlarından 600 ol bir ha, yoki 1000 de ol bir ha, 1000 de 1000 dirham bana yine 2000 ge alanda gitar. Bitti şunun ben. Men Ana. ha? 1700. Ondagı bizim ko'rendikli artistlarning eng yaxshi ansambl ismini oldi, mi? Zuleyha Kudamasa. Onda Eldar Saidov, Gulnora Amirova, Eldar G'ummarov, Gulzar Mareva shunday motor, intelligent kishilar o'ynaydi. Proyeksiya. Bunda yulduz bo'ladi, qip-qizil yulduz deymi? Mana shunda qarab, Ben 700 Ha, 1701. Aa, bir keme var onda. Motor ona keme var. Şöyle basıp gidiyor. Şu tikli motor hoklanıp, onda bütün hoklanıp gidiyorlar. Şu tikli motor. Tağla onda Aydar Şemsüddinov rolü. Şöyle. Ha? 1700 1700. Oo, benim ismim de birgem gele Yaşigit. Yaşigit. İsmim? İsmin nesi? İlnaz. İlnaz. Ne de İlnaz. Oo. 1700. Oo, yagirdi. Şunu teatr. 1750. Ben Züleyha Kurtların nasıl? Hep bir tona bir yıl. 1900. Oo. Bunda 1900. Onda güzel yayını yapgan. Hırlamanda okunadı mı? Eykende. Buna serial düşürüle başlaydı. Buna bugün birinci gün düşürü prosesinin Bugün birinci gün. Ayı. Tatarstan'da onda Züleyha'nın Kabanızda karşı çoban hamatımı oynayın. Çobanın hamatımı oynayın. Bir matır serial bulur. Abedek spektakl dağıla yakışı kadirli dostlar. İlnaz Kurtmetine göre? 1900. 1951. Ha? 2001. Yok, aksan karalı. 2000. Ул Башкортстан olmaz. 2000. Aha. 2100. Karalı aksan var mı olan aksan? Hem kimlerden alıp duramam bunda ben anlamayım. Kayda. Bana hep düşürülgen. 2001. Oh, несек тұрады. Oo, 2001. президентский ложа тұра уже әдіртігі. Ягір. 4 октябрь. 4 октябрь. Сезон асыла, ол күнді несек ойнаясақтар, актердар, о, бұл бет ет кетмелі. 2001, қадірлі достар. Ha? 2100? 2100 mi? Ha? 2100 mi? Молодец, Игорь. Уже 2001. Әлі бір кімде 2000 сбивать етті. Мәні ол өзі берген хақын сбивать етті. Молодец. Шул тиклік театрды тимәк ярата, Руслан. Дұрыс. Давай 2200 тиген дейінді. 2000... Енді онда düşürülген ақсаларың. Но, қарады ярдам етті бет, Илназ, хақын бұл. 2200 тегір мәлі? Yok mu? Mümkün mü? Sığayım deyip kolum kötermişke. Başı ağırtıp gitmişke. 2200. Ha, bir. Ha? Қайда енің ол düşürülgen ақсалары? 2101. Züleyha уже көздерін yaptı. Yaptı indi ол уже. Züleyha 2102. Әйе. Әлі өспін бір ажымына. Қадірлі достар, Мирабин театрысын Ақтағын әлі İsime gitmişsin? Денислам. Это я война студентар судыр? Красавчик, я согласна. Денислам, красавчик. Тебе вот такой красивый пригласительный билет.
И когда Молодцы. 4 октября мы вас ждем в Башкирском академическом театре драмы имени Мажида Гафури. Именно с этим пригласительным билетом вы должны прийти, показать это в лицо нашим контролерам. Они говорят, мы вас... И гордо пройти на ваши почетные места. Рахмат сізге, алқыштар қадірлі достар. Мынабек біздің тәуірлесіздер бар. Ну, мы, конечно, можем взять эти денежки, но мы не будем брать. Потому что вы все думаете, ну вот, Башкирский театр решил заработать бабок. И сидят все, не там деньги, у меня 5000, но мы бирмеем. Держите гитару, молодцы за смелость. Баламская, Раздробится речка на скаку, цели конь примчится, верен седаку. Ветер из предгорий смелый упрям, путь найдет над морем к ласковым степям. Мой конь, ты в пути, как птица лети, любовь помоги найти. Край родины птица устремится вновь, ей с дороги сбиться не дает любовь. Не страшна метель, буря и мгла, путь находит цель, меткая стрела. Мой конь, ты в пути, как птица лети. Алтын дуга, помоги найти. Твои ресницы вдаль зовут меня, не остановиться, не сдержать коня. Вижу над простором дым голубой, скоро, очень скоро встретимся с тобой. Мой конь, ты в пути, как птица лети, любовь помоги найти. Сахнада Башқұртстандан, Татарстандан, Ресейдің халық артисі Фидан Ғафаров. Уймас истәлдер, Сәйюкә
Спасибо, рахмат. Рахмат.